West Karbinglong District Hamren Polytechnic ke paching thura sai ke deng ponji aphan purau Polytechnic University ahemthepo kimrang ponlo la sojok Hamren Polytechnic la tum setame ningkarong chipi pon rentil bon talabang so ahemthepo kekim bomalong contractor headmistress tum ita nang kiluang bong kachingki pahem so kidu ko joini ko anma havararat aning ka chethe ateng mesen kalidet tahai halapu PWD building along executive engineer SDO SO lapen SE tum setame kachelang dun krang ajok ador ki jung ita pensi keklim ibom alam the nang klang non adak Hamren West Karbinglong District Headquarter along si Lili dolo la pen non Lili tum nang kahumri media bitung pen nang kahumri bang ke jasemet havararat ka chehok havararat aning ka chethe Polytechnic pula so ahemthepo ladak nang kimlo la so dim pen ongdung kithurmi awe ariso yang atum kaporhi kang tu atum ang tan ke dam yok project phan ladak methang ahem hong thulong sila so ahem kimponlo tetame hala askim ke wan pen ladak hawarara da pan kapaching turji keklim ke dam ponji aphan ke alang letum ko anane nang bor ilo jasemet ake hai Dr. Tuliram Ronghang Karbinglong Tumas Council kachari pon CM lapen so thaksi ladak West Karbinglong along lakha ingkoi batlang so LEC MLA ake hai Rupsing Teron lapen so thaksi so cheng MEC ake hai Hesing Rongpar alang tum lakadu ka vi havararat kapa phi hupen kaching thur nangji kapa phrang do nangji pophan ladak sahem kimpondo nasila so Polytechnic la so hem ki kimpen non pini arni kenang theklong lo ang tan pen kewang mystery tumpen kecheng lok contractor tumpen kecheng lok alang tum amethang alap apan kachema tha pen jok non ladak la so hem thepo ki kimalong duplicate mate ladak number hini but number ke thom aita dor ke kom lapen ita kang duk laso ladak kapaju dun palamba ke pini ladak labor to mate ka chong dadun atum pen ilutum arjulong lo lapen ladak labor to mate ka chong dat karbi atum ka chong dadun chot pen le alam ke long ali headmistress amat lapen hala ita kapang ni wek atum pen sita pulo jela so ahem ki malong ke number hini duplicate ladak ka pangui dundu labang so puthak tong sekot pen kilang kapang chingdam kenang sot alam the klangpo kikim tang ita arpong sitame lang kipi kadure alam the headmistress pen lam the chipaklang তে বর্তমান তো এটা জন্তু পৰি আছে এই সাইডত এটো কোৱালিটি ভালে মাঝে মাঝে আছে মিক্স আছে কেনেকা কোৱালিটি আহে মাঝে মাঝে কেনেকা কোৱালিটি আহে কোৱালিটি প্ৰথমৰ পৰা ভালে আহিছে কালি এবাৰ মাজত কালি এক গাড়ী এক ডাম্পাৰ মান কোৱালিটি অলপ মানে বেয়া আহিছে এটো কিবা ব্যৱহাৰ কৰিলে নাই আৰু আছে নাই এটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু অলপ আছে কিমান কোৱালিটি হয় এটো তো 2 নম্বৰ হয় আৰু 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ইটাও আছে বলে থাকিব পাৰে বেলেগ মিক্স আছে 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ এনেকা কোৱালিটি মিক্স আছে আৰু মানে কি কোন কোৱালিটি হয় এইটো 2 নম্বৰ হয় কোৱালিটি contractor keklim abang phupen bang sirkevet kam keklim ponsi chiklo jon ko an mate ningkan ko an petang unji puta cherok tok arata tumpen chethan renti là cái bản chất là chúng ta cái thom number ke thom enke par cái phía bản thu hini là bản si bang number si bang là la number ke thom ke wana ita bang tong ke ong ma number 1 bang lo ke ong Khoman manji mane gari hum lo Hamren pen Daniel hi Karbinglong live